Mwega mutegeri wa Weru TV ikanya kangi kana mwathani atwete nkurikania rieto riakwa ni Pastor Mwitikiri kumarutera rwa Isiolo kanisa na Independent ya Waso na mwathani atutharimite kairi atwakanya kangi gakuigo ruteto rwawe kiriaja Weru tugwate Weru na tukare Bwega na mwathani atwenjirewe nikenda tugatura uturo buria atubangire no uturo buria atwenderete na buria atuthuganiritie twingwa tukaromba nikenda tukaigo ruteto rwa mwathani na ruteto ruru rutumbe rutwekenya na rumbe gutwikira uria tubati gukara tukaromba baba rietone ria Jesu tugucokeria nkatho no tubwakanya kangi kare otwete muthenya ju mwega jogikeno tutethie na muthikiri wako na mutegeri wa Weru TV kuigwa ruteto ruru na ruteto ruru akinya ndene yetu mwathani ututethie rukana gikaro ndene yetu ruciare maciara ja mega nikenda na tutugatura uturo buria tubangirite na tuture uturo buria tugaciara maciara jaria jakenagio uturo jakenagia wega bwaku muturo moyo ibwega no ntubwa twinde tutharime na witana mbere gutukiria no turiungire no ntunuije obatu bwa muntu wonde baba reko muriungire muthenya jona arua nikenda kethoe na mwanya uturo ne bubu na amenya kwina murungu ro mukaritie no ro mumakagira gitwana Jesu Kristo twaromba no sokia nkatho amen ibwega itukatha mwathani no ntubwa kanya kau kare atwete twigo ruteto rwawe na rwende na mwathani atutethia kumwetera topic yetu igwetera mwathani tukiriretie na kagita kare twaria mantu ja gwetera mutegeri okwo inkwenda omenya utumba gwetera kana ukiriria gutino ntuburia bugusukumite untuburia bugwatikite na narua ndenda mwathani atutethia kumenya atiri rira tukari mwetera na tutho tumirite kiriwe kwina mantu ja mega jaria bangite jaga tukinyira kagita ga kaingi ndigurira turi narua kwina mantu amaingi jaraja gutuma ntu bakua nkoro na bagirika bare mwani gwetera no narua mwathani atwete kanya gakatwigwa ruteto ruru na ruteto ruru atonya ndene yetu tukethwa twina inya ya kuumba gwetera na rira tugetera mwathani ndina uma na ukuji bwati mwathani wetu ti murongo nejaga kiri baraba mweterete na rira akeja kiri gugwo mweterete wina uma no tina bungi rira mathugano jaku jakinyite muthia rira inyeku ikinyite muthia watega iguru rionkaki omenya kwina utethio bumaga kiri murungu kagita kau rira weterete we mwathani akeja na njire kurigaria ndenda tuthoma kuma kiri yuku ria Saburi yuku ria mantu jaria Daudi akwaria Daudi tumuize na mantu amaingi mono na Daudi muntu ria mwathani atumirite gutuonia ria mwathani ari o hinya no ntugita ria mwathani endaga kuthithia mantu jabata na mantu jawega mantu jau atijathithagia kiri mantu jangi athuraga muntu uria kuthurite agwita kiri mantu ja nthiguru iji agwita kiri untu bubu ba family njega ya matwine na yirigirite untubwa kuma kiri mwathani kanya kau ndendo kwira atiri mwathani rira kuthurire iria konania kitha mwathani akwenda kuonania wendo akathura muntu tiendeka kendonania wendo gukurukira muntu kitha mwathani akwenda kuonania na thithaia mantu jaria yatumbikaga kiri antu banthiguru iji akathura muntu ura tutingirigira ombo ntuna na rira ntububu kombika kiriwe tumbe kwa mwathani ukumyo kagita karanga kwiraga inda kanagia mbaragia mantu charia bonete mwathani akithithia muturire ne jojo no nturira ndathirie skuru ndikuthangika sana ndigucoka skuru kinya kuandika ntaije no ndikwirigira mwathani uju ndamwetera nejire kanyene karia arigariria ntu no ntwigita riria kinya Kiswahili kiongwa ntingi kwaria indikanaga ndi form 1 igita rimwe ndaigwa ndina musukumo jo kwaria nteto iji cia mwathani no language ye kwaria nteto iji ntari nacio ndaigwa ari mantu jaje jampithirie na mbokara na jo no monka njarie jatethia ntu rira ndarungamire kwariria aritwa class ndi form 1 indaririe na aritwa batheka sana na ndathugania bakutharimwa no inkathaga mwathani no ntu weti mutei wantu mwathani atite ruteto rwawe o amona kutheka kuria kwaritwa ndathugania bakutharimwa indetire autako na aritwa bonoka barungamite kinya monka na arua na beno kuji na botumirwo imwathani kanya kara ndaragia nkio ngaratana nya migambo no
ntuntingi umba kugweta marieto bwega ndagweta marieto bakorio jo umite mundene naja Kiswahili no igitarira nderigirire mwathani na arwa yinditanaga Kiswahili kiu bathekere no ntunejire ekira kiu ndendete na kiumithia kiomba gutethia bangi na arwa Kiswahili kiu bathekere baonthekora ngukiaria gikombo kino nturi mwenda uga ndakiaragia gikarija Kimiru kabera imwathani rira tumwirigirite wengine watakuto kwa biashara ciao bakatheka sana no kwangaratana kuna arwa mwathani na kuthiririe na narwa ndungikaga Kiswahili kiu gigakara bwega na aritoba bakathithia bwega na mwathani agaikumithia kiruturo bwao ko mwendo wa kwa muthikiri wa Weru TV narwa mwathani na kwendete na nakumakagira ino kiria kuria ni atiri no mwitagira kana uretera mantu jangi rira karakara nuonaga jaka orirwe igwe kana nwendereaga kuigwa wena nyonta ya kuga ntigarukira mantu janthi guruiji ntitega mirungu engi mantu ja kwejaja maingi antu bakebera njire mwathani mantu ja kwejaja maingi antu bagakua nkoro bare barendete mwathani bakauga na mwathani okara tutita kiriwe na tutimwirigira kairi bakambia njira ingi na ikabaretera mithangi konkuruki ndenda tuthoma yuku nene Zaburi 40 tuiguora ndaundi eterere mwathani no ora mwathani ejire amuthithia mawega na jaura ndina witikio narwa mwathani uju ari moyo na thikirite kiriro kiu ina kio nkorone na thikirite untu bubu kuthangikitie jaura ejire kiri mwitikiri haramuyeberia kiri mithangi kwere ari nio ya kwaga njira aramuretera weru na narwa ndina gikeno nontu ntiga wankinyia enkinkinyia rira nkwaria kana nkinyia kiri mantu jaria nkuona imbati kuthandikijo imbiga wa mwathani ambukiritie kiri mantu jau na nkorwe kwekethwa ina gikeno tukathoma mwathani agitutethagia na tutethie kiri utugi bwawe kugwata nteto iji Biblia ruga uju kwambirie mwe Zaburi 40 ndeterere mwathani nkiriritie Daudi arugeterere mwathani akiriritie ati kwanganga arukaja na arukare angi eterete mwathani na akiriria endo bako ntububu abujukia mwina mutetho rira weterete ntubuna nwitharwa wina kuigwa ntububu bugakinyanira ri ukaigwa kuri no ntubu kuinyeria kuri ntubu kureta ibukinyanangire na mpwi Daudi arugeterere mwathani na rira rietugwetera rikwija tutije imyaka enganeterere tutije terere bungana atia no arugeterere na akiriritie aije kwena murungu matwine murungu ro makagira baraba mweterete murungu ro riungagira baraba mwirigirite Biblia kenderea kauga nawe aranciogorera araigwa gukaya gwakwa kumanisha Daudi pengine nonete mantu jonde jamweberete nonete bare arigagira ibatigene nwe nonete inyerea enyo ni thiri norikane bwega Daudi ari munene winegweta noti munene watini antu baba ingi sana munene waendete mantu jare aringienda wengwa atingiri ngomba kukujaga nontu nari na kanya kaukojona ariuga nari na imiba komwinira nari na antu bakomukenya uriomba gukena na ure mwanadamu enda gukena no kuri untu bwejire buratumetera mwathani mwendo wakwa nti umenye imbieu igusukumite tiga kujukia mantu je kawaida tiga kuga nuigite uruteto nuonete mantu ja manene nugite okinyande na nde mbijire nkwire ndina witikio na bure mbonete kiri mwathani akithithia wamwetera mwathani ukiriritie omwetera mwathani utikwira kwina njirengi ni mwantu ibetaira mwathani ndi antu bangi bakeja bakwira okaro au ukathira bakwira njutu kuonia ara kwina otethio njukuonia ara umba gwita mukoro okwa karebwega njukuonia ara umba gwita mwana okwa choke njirene no ukenderea kurega gwetera mwathani ugachugia kiri mantu jaria ukiuga kwina otethio no ntu nwatiki okinya no nteto ikangaratana nkuruki mutegerio Weru TV ndenda kwire na arua Daudi naije kwina murungu na Daudi atathikirire mantu jangi ja muita wegene bubu jauri antu bakuigwa na ari angi kwina otethio bwa mpwi bakogia no bakareto nene bungi no nene bubu kare anje ciao ikathira bukare akuru bao bakangaratana bukare ngugi ciao ikangaratana kethe ako atiki mantu etera mwathani ukiriritie etera mwathani ukimwira gotungi ukare gontethia mwathani nkio no guntethia
Biblia ikiendelea kauga atiri aranditeri nyene riri na kiuriro matendero kone jantaka Daudi na akinyite aratonyeri nyene eno bako tutumenya neri nyari kariata narwo wombika kuri untubugo chukumite bwagwikare otibateri kwithori nori negweta no ari gwitari thira nori na inya emwiri no gegwite kithira mantu jaja neri nyotonyete kiriro kwi mantu jejire nare ogurirwe jarangaratanya gikeno gyaku na yutiendekaga nagwo rigwa jakaomba kumatuka ugatuotethio kungi bijire nkwira atiri mutegerio Weru TV kwina murungu uria wetairwa na akeja atiurairwa Daudi aruga ndamwetera na Daudi timbe chagite inkwenda omenya tigiti yagite gitiyo kire antu bakwenda Daudi nari nakyo uchore buri antu bakwenda Daudi nari napu no kuri untu bwejire bwo mwatika kuri untu bwejire bwo mtankoro wewe na agathiri pengine kuri mantu jejite gwaku jakwagithia thiri bikore aku yantu werigirire na inye yao ikerego gutethia na wendo bura wendete kiribo bwarego gutethia ngugine wombika mantu jagwatikite mwendo wakwa na arwe mwathani aritwira atiri kuma kiri Saburi tetu iria ayere Daudi kwetera mwathani kwina bata akendelea akauga atiri arankinyithia maguru igene guru ararikia makinya yakwa mwathani riria etagirwo mpendwa nejaga na agatwita marinyene agatwita ibune igitarira ndatwire antu baingi bari na matharau no ntuntonekaga kuri untumenya ndari mwijui na nteto ititia gitumi jirene mtutemba gutethekwa ikwaria nteto itiagirite na kuthithia mantu atiagirite no riria mwathani ndetikiririe kumwetera neja na itire nteto ucio theri na itire nteto uitino tethio arekira nteto cia kwaria bwega arekira nteto cia tongeria bwega arekira nteto cia rombi na cia gutwa uthio bwawe na akwija kiria kiauririte ndene mwendo wakwa kiria kiaregete kuma ndene nontu mwathani akombite kwigintu ekaira kigetera kagita kario na kagita kario ka mwathani kanya kau pengine na njire maromba kana ya kuthoma ruteto kana ya ngwataniro kintu kiu gikambia gukura kintu kiu gikambia kuma kiambia kureta njira irega gukinya antu ario kaigwa nunganirite Daudi aruga mwathani atamutiganiririe ndendo kwira atiri mwendo wakwa mwathani rio kamwetera imwetekekwa ati gutiganiria akeja kiri ugwe akaigwa gukaya gwaku ugakaira mtungi ugakaira mantu jangi tiga guchwa antu bagutethia njirene ciaku etera mwathani umiritie akendelea akauga atiri arekira rwimbo ruru kanywene gakwa na runi kugonga Murungu wetu mwathani riria akeja mpendwa ati utigo huu agekira rwimbo ruru rwimbo rwa mantu jagikeno rwimbo rwa mantu jawega nkoro ekwika agita kunganira ana baku ukona bagikara bwega uturo bwaku muntu mwithi ukona kwina gwita na mbere no ntuniki mwathani riria tumwetagira nuoretaga thiri wombika wagite thiri buru no ntumantu jara orerigirite jararegere gwita bwega wombika aciari baku bara wendete ibo tiganiritie niri nyari wori wombika atori baku ibagukirire bari anteto itiagirite na nkoro ekuye igwa kwikithara kanyene gakari mwathani arendo kwira atiri mwetere tiga kuigwa jakaumba gwitwira njirengi njire mwathani yonka ni agagwiteri nyene riu rini nyari uria mathangiko mwetere ituma kanyime akengana Daudi atikuga ime akengana mantu jaja jamukinyirite indi na amenyete kwina Murungu na Murungu akeja nontu bwawe na Murungu akeja nontu bwotethio bwawe endelea kuumiria mwathani omwiteri nyene ara mugwata njara iwega bukaria ata kugwatwa njara imwathani no ntuketha wina umenyo atiri uju ibabo kure kwendete riria tutingiendeka riria menyega atukinyangite tware antu batikyo tware antu batindeka antu bauririte njirene ciao antu batari no turo nyanyumege kuo antu bara bamenyete muthiane aja no riria Kristo ejire twamwitikiria nkoro ne cie twemwonokia atukura na twojuru kirunduo we kirunduo utethio kirunduo wendo
na umenyo tutibati kumatuka kungi etera mwathani wirigirite akeja na timu rongo auga akeja na riria ugaga agatutethia ima agatutethia nontuwe na ijikira twendete nombite muntu amwendete sana amwigiritwe wega na akenda njira cia ikara bwega no indi gitari ringi tuskuma wa imanto nkomaga atonia tukuthira antu bara batendete mwathani bagatonia muthia jwenu jugukinya na aru mbijira nkwira atiri kwina murungu uria waijire kuigwa kiriro kia Ndaundi araigwa Ndaundi ari rinyene mwathani na igagwa maromba inya turi marinyene au uri ukuigwa nae no kinyite kanyene otumba gwitethia kwina murungu na murungu ujo agakuigwa Biblia kiendelea kauga atiri nabo baba ingi bakabona bakire antu baba ingira bakona wega bubwa mwathani uturo ne bwaku mturo tikiarari mturo reterari na njira mturo tirari negweta mwana ore oragite njira baka maka no ntu mwathani uthitha ya jachau endo bako tungi umba kuthithia wega bure butuma antu bamaka utumba kuthithia mantu jabata jaraja umba kugegia antu imwathani wenka no nturire akeje okirie mturia twaije atumba kira atharime muntu uria twaije atumba kutharimika arete family ria yangara tenu inkoma etunywe into biao mukuru korwe we kwa kungi mwana kwa kungi mwana amenethe mwana amena ngina kagita kare amantu jau chare antu bakire bauga na baba kuringa na uria bakari batikari chokanira kairi riria mwathani akeja buchokanire na buribe kairi no kumye boneke baba ingi bakamaka no ntu mwathani agwitite rinyene riu riria ngugine igwora mena irua igwora gaga kanya munene okwate kuona gaja gintu kagita kare anteto ikagaruka na arua mwathani eje agukirie uringiro saruti otetwe mwathani agakathirwa bu no ntuwenka kinwa umba kugarura nkoro mutegeri wa Weru TV kwina murungu eguru koro ekunitige kuigwa na ndikwira jaja kiumaga nkorone imbonete kwina mithangiko na ngetera mwathani imbenete kwina murimo hantu bakauga jojo tebwa na ngetera mwathani kwa untu kwira mantu no ntu bakuga aki ndikwira jara mbonete oturone na nkono ojuketha ati murungu mantu jauja tiumbika nkono aja uketha ati mwathani wejire irinya riringi nviria no mwathani etwa netikaga matujawe tijaja bahari betiro bare mwakuigwa imerungu etigagwa no murungu wetu muthikiria na twendete na tumakagira na natwendaira mantu amega na naruo mbijire nkwira atiri mwetere utiutega kungi Ndaundi aruga ndeterere mpumiritie umiritie kiri mwathani we mwira mwathani ejakire ni igwotethio bakwa Biblia kiendelea kauga atiri batwe gukiriaga mwathani antu batitu bationa gitio kiriba utwe ketha bationa mavideo ja mwathani uturone bwetu riria bakona mwathani agituthithia mantu amega riria bakona mwathani agituonokia tukauma menyene pare tutingienda njire murungu tukambie kwaria njire murungu pare twatwikite twitimenya kinya tiga kwithwa turiia tukarimenya chongwa riria tugatiga wiia bwetu tuchoke njirene mwathani no ntutumwetera tukagaruka na antu baba ingi bakumye mwathani uju riria mwathani agetwa akathithia jajara athithirie igita ria Danieli eterere mwathani ararega utega kungi kinya kagita karia ugwati bwetire mwanka kuratwika agirwe rinyene ria ngatunyi na agererwe ku no neterete mwathani na mwathani arainga ngatunyi ukanywa na arwa mpendwa kinya kethe igwa atiko kaigwa ko atiki no kathuka ukaigwa kawa atiki na mantu akangaratana etera mwathani ukimtwaga na uma ukimwiraga mwathani kimatuko giakwa igwe akainga nthu bakutunywa akainga kinyanga tunchie na mpara ni antu baria bakwendaira maui bakaenda mantu jaku jangaratana utiwo bathithiretie we no gwati bwantu baba ingi bara bakugoro thira ukeja kuthai wendi bwantu utingithira uri ari no narua mpendwa tiga gutega njirengi tiga kumatuka kungi tiga kuga atiri nkunoga inteto cia kanisa tiga kuga kanisa otio na arua ina murungu apana iogwe ugatwa murungu uju iogwe ugatwa chore bwaku na murungu ubwike akwe na Biblia kauga atiri verse 4 twithiraia kithari muri ni kiri muntu uria wethetie mwathani mwitikwa wawe
uria uregete kugarukira bare baikumagia kana baria bagarukira mantu ja urongo. Endo bakwa kwina urongo bwa nkomati tukathira, kwina urongo bwa nkomati utiutethio, kwina urongo bwa nkomati ntukuia harusi tikarabwega, family tikarabwega, ithomo bitikarabwega. Kwina Murungu na twamwirigira agatuthithia mantu amega. Mutegerio Weru TV kwina weru kiri Murungu na weru bubu akumurikira okinye wegene bwa Mwathani tukaromba tumwitikitie irinyene riu uri ndina witike Mwathani agagwita baba mwegarie twenerea Jesu. Muthikiria wanaarwa Mutegio Weru TV na gukwenda kwibaba emthangikone na iriro mwanya kwibemba chwene kwi family tune kangi Mwathani umwega kwi ngugitiangara tene kwi relationship cia thukene kanyene gaka Mwathani weguru no ntukwa mwendwa uju kanyaga kwigwa ruteto rwaku ruthingate orujurie mwiteri nyene riu kanyene kairi nyari wa kuona na harwa baba muthiriria rero nikenda agachokia nkatho na aguturire ori wenka mutharime no tharime twinde nikenda tugatuika baku na tugatura twirigirite kumakirigwe gitone rya Jesu Kristo twaromba no sokia nkatho. Amen. Jesu abutharime sana nete na mbere gutukire inya monkari atwatirimana kairi wegene bubu twarie mantu amega ja Mwathani. Amen.